Prabjin pen KSA kachingrum thek Japan angtan kido KSA tum towar kachulang. Lahorijan dudu kolonialong VDP tum chirok togamay kangni. Lurulangso CTM Club lapen Forest SI kamatum chilangsi thengpia klim KA. Karbilang life Adap Abirta long penili sami beauty baby pinia Abirta ton pen arjuponitha. Kedo kipasan chom cry Karbi Students Association upon kipangrum jipura Karbi rong asarame mate krapen kengkam chejor ponsi kidamtang aru chikloni phai near kebani Karbi recho upon hukum hangdamlo. Laso tengpen Karbi lamerame Karbi Cultural Society penchenglo prejam racharya song ajabang do anaphanta KSA ke pachingrum thek Japan bidi sore chohanglu lapen KSA eklai vet ki padu Japan nirjengkro Samson Teron Jameson Timung Thomson Rongpi Jensing Timotum ke Japan KSA phanta kachuningrialo pajirlu bonta kachingrum ang thegamachi ke theklong abi lasojo Karbinglong pen angtan luchalia song GG KSA Shillong KSA, Tezpur KSA, Nagaon KSA, Hojai KSA, Lamding KSA, Golaghat KSA, Bokaghat KSA, Dibrugarh KSA, Jorhat KSA Songjatum Chingrum Petsi, Jakhong ni Pioneer Kebani, Diphu Farmer Growth Center long Phirangkiamai Ingnipong. Phirangkiamai long KSA ki pasang chongkre kedo Karbilo Charlia Song tumaphan Prabjin pen ka Chingrum Pet Japan towar chulang dingno pusi ningjepong. Lason si penangam asona ki sungido bangalala mane si KSA sivet ka vedera join si natang student sambong tame charbo side ti da koptete lapen lason si komani amangke na ke hala so KSA le na ke hala so KSA amuni le popo lason si kachelang sele ta dogop ti lake aho kalam lo lasi lalo KSA pude lake kai tum ka dogo veda chini no lasi ko son si bang khai tum ason tum isivet ke do sonsi ilitum ta donang jikulo anlo portante ilitum ansu se jakong do po lapen ilitum da Karbiang long arlo sitame labang ke akisum ke lake avelo Aho arutin songtin akes ita amithang logo constitution ideology do bonta lahai logo phanmute Karbia khesi ke thela lasi ki pasan chongkre KSA kachingrum ve Japan chuning ripong dakla Karbia khaila ajada kisung long no dakla KSA tum si la arjab dun dakla karjab dun ji bang tum sinang kerai dun ji bang pinang pot la si dakla KSA ka chingrum long si litum aprang ala dakla RD diponang ji pinpur me kidam tang thang chiklo VGR long lelam ki ke klanghut thang ni phai trainer keparni hotel hempia long ropli KSA chilang petsi phirangke ame ingni ponno hala bangso hut KSA ka chingrum Japan der dilo pusing lamthi chepaklang ring tilo bonta pini arni anta kachingrum Japan mirjengkro ke Japona KSA pen akapregatum madu KSA ta lamthi chepaklang bang abilang la punona sonthot dakla pakisung wang bom jilang itum dakla Karbia khailong dakla VGR long dakla PCDim long chok la pen puthat aro dakla kaprek dakla pakisung dakla pugang bom jilang la si dakla party ke bang bom bodam bom pu la pen dakla government da bang bom bodam bom pu dak party ke dak penap te hamang dal pam hang pathik mi dak penap dik seta he non kimi party da hang dak bang podam pu la pen dakla government da he dakla puningkan phopi de dakla puchilar re pu Diphu pen Govintiso Karbinglong lai Khati police station angkang arlo ki messenger phan police atum kapin khat pona tengsi Lahorijan dudu colony pen basbari VDP atum chipatil piponsi isi kachirok tokamai kangni pon Kidamtang jakhongponi phai troxiani bhomkurani Adap por phai crazy apor malom Jahuruddin pen kachaphan pupon amayalong aluhiaman pen khati OC nitu saikya VDP nayak Ainul Ahmed Sofikul Rahman Moinul Husain atum chetongdun Mailong chetongdun aluhia tumpen longri longpat monsam ki do Japan rakia hormu kirimre de Japan apen drugs ke jor ki namasai hai hui ki khangdunji lapenan parta kanghi ki khang ponjelam si kachingwai RDP pong non pen ke kaduka viatum anta kachirok tok pen dora kopini ison bak angring lapen tin me break jagason theglong pulote VDP kalite police atumaphan birta ke tham sirak Japan sing pachini pong Athilahai tumlong kachira kachitu dunjin ali avelu Lason penajok longri hawar malom
arni monit ka hingno nang ban bom pen ajok pina tum apranta dam lo pusi klardak pen than pajemi ponsi mai misen pen pachun ponlo bukajan pen ananterang karbi long no Jakhong ni pioneer keparni di phurong su pialong kido lurulang so Sunday market pen professor colony ajak ato waralong lurulang so CTM club lapen forest asai kamatum chilangsi thingpia klim ki asai kedeng thingbi thingprang ki pawir bom ajok arni wangsi warmon nang kachelar ili thek ponong lo jongsi thingpi thingprang raikom ki lapen thingpi ki asai deng di pulote so mindar long phere memya ki sum kachetongji angring do lapen mithang long ria long tami thingpi thingprang ki panhok sai bang ington telepute warmon kachelar chot kalisi muni lachite ke wangta ki sum dukok jipu kacheri thekjia phan lapen warmon ki mi ki ban thekjia phan akimang pen lurulangso CTM club lapen forest asai kam west division atum chelangsi lurulangso Sunday market pen professor colony ajak ato waralong thingpia klim ki asai kideng pen bangsolong dipu municipal board chairman rakro DFO Bidison Tobi Central Range Ranger Hinchong Ronghang lapen CTM Club Kongchun Bang Stalin Inti Klem Bang lapen Forest Staff atum chetong dunsi thingpia klim ki asai pechun pong ipilongri pirthe ke phang ok jum pek anlo la so control ke wan ji bolo tangte itum thengpi thengprang bang ke e kenang sot lo ko anma thengpi ke e ko anma itum thengpi ke pangjok lai loi tum global warming ke control ke unji ke lasi nilihin pen kap do gawe CTM club members ke hai tum pen cheng lok ke thik ding tum phan la pen kar beng longa arat phan tame bini ke deng sonsi anutin abang putin tame kar beng longang ka hem thekup long tame bari along li khali long an bangke thengpi AC ela so ki phang ok ki pa zoom je phan ngang chetodun nang po kado kabe hunta nilihin pengchun ringang tung lehlo thengpi thengprang mangi tum pang jogwek nai athema eli tum methang hel phan e methang along ri phan longpar phan ki messenger phan lapen global warming la so phan ki tum ke protect ponai pote climate change sai tum non theklong piklo aprang ke tum bihekhe ka ko to ke difude domi pigan sa men non difude ki gorom banga dim pen pang bardam tum difu gorom pik alo lasi nilina tum ha chuni ri kang tung ke lahen lo pini das true media pen te kar bang long arat stami ili tum thengpi thengprang bang ke tum pangjok ponai lapen e ponai puban si nili hin lan silam ting teng ko kado news report Carbing Long Life Dongmukak Sports Association atum kachipatir pipon ingdeng krehini abarim Assam Minister Kalitang Dorsing Tirang Chiki Momen Pen Annual Men Football Club League surihini rankor apli angdung kiti kipathu ponalong Uviching Thur Football Club atum kachipahai pon Kidamtang Jakhong Puniphai Trok Sierni Dongmukak Sports Association atum chipatir pipon si Habiram Rongphar Kimo Tirang Bathuaklam Dongmukak along ingdeng krehini Kalitang Dorsing Tirang Chiki Momen Pen Football League angdung kiti kipathu mesen pen kipachun pen angdung kiti kipathu pona club lake Uviching Thur Club pen at Potaro Memorial FC tumang bongsi pathu pon kipathu poma porhut Uviching Thur Club tum kithek muchora jok hini phaiwe mate 20 goal pen chipahai ponsi ki hayanong e chipari deng pondo bangso angdung kipathu along aluhi sar poman pen district sports officer relief rong hang kachetong dunalong Carbinglong Sports Association Kongchunbang, Dr. Pankaj Teron, Kasa Football Secretary Horen Ingti, Mahamaya VDC Chairman Rajesh Teron, Saint Xavier's Principal Levis Tiso, Rongasar Prakash Rong Paratum Pendanglok, Pinangan Manpeng Gedwatung Chitongdun. Anparta Bangso Football League Kipachun Ponje Phan Aningkan Bangta, Nong E Pendanglok, Kinang Sot Ason An Kipidunver, Donor Family Pen, Abarim, Assam Minister Kalitang Dorsing Terang Supia Dakwam, Hunmili Terang Pilapen, Aosa Bajong Itiatum Chitongdun Bangso angdung kiti kipathua mailong kachetongdun aluhi DSO Relief Rong Hanglapen Kasa Secretary Dr. Pankaj Terona Hinpen Football kipathu ansosia kangtui angdeng kipathu dunong Japan Ardi dojot pen than paklar pondu Lapen Carbinglong Sports Association andar ke do anasap association alongta Football Club League kipathu kinang sot alam kisitami than paklar pon Dongmukak
Mukak Sports Association amai phu Dikrom terang lapen pongchun bang pomol rong pharatun pendang lok dong Mukak Sports Association long klem bang phu bang phetun chirap chitu dun si mesen pen bang so ke pathu pachun pondong Kalitang dorsing terang a family pen sila bang so nang sponsor dun lo la so lig long bangke alang litum phantam ni litum hoi pen dok Mukak Sports Association hoi pen alang litum phan ning something an lo la si kiwang je post tame alang litum laan so se nang cerap nang cito dun po pusi ni litum ning ket mon lo La club league le dak organize ni bulo la so dak dok mukai dia pen ada participate dun la sila bang important do la si la sa club league champion lo bulo la so tim bang all assam club league lo ason step by step hoi bi ala all assam champion de national division la haya ali makal da participate awal side lo dong Mukak pen samsing ti carbing long noi Pinya Adap Abirta ke lapuan si kang ton poniklo kartong